Protestat dhe bllokimi I kuvendit nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë për rritjen e pagës minimale kanë trazuar edhe skenën politike. Kryeministri Mickovski sheh prapavi politike pas protestave dhe thotë se nuk mbështesin udhëheqjes të veçpallur të instruktruar politikisht. Не тоа ќе продолжи, затоа што ова има политичка позадина. Еден од денешните протестанти со мене држеше пресконференција, видно во екзалтична состојба, задоволен од тоа што го постигна. Денеска го гледате блокиран. Со тој другиот кој што се повикува на работнички права, злоупотребува службени возила за приватни цели, уште многу работи доправа, како што имам чувство ќе бидат сведоци работниците кои ги манипулира во овие политички устроени процеси, и тоа во периодот што следи ќе го има. Mickovski tha se qeveria si punëdhënës I ka përmbushur obligimet e saj për pagat e administratës dhe përsëriti se do të mbështesin çdo zgjidhje që të harmonizohet mes punëtorëve dhe punëdhënësve. Kryetari I LSDM-s Venko Filip që nga ana tjetër doli me mbështetje për kërkesat sindikale për rritjen e pagës minimale në 600 euro. Partia sot sërish dorëzoi propozim ligjin për ndryshimin e ligjit për pagën minimale, pasi më herët ishte kthyer nga kryetari I kuvendit Afrim Gashi për siç kishte theksuar mangësi teknike. Именно даваме максимална поддршка на барањата на представниците на Сојузот на синдикати. Сметаме дека минимална плата од 600 евра е нешто што работниците заслужуваат и им е неопходно, потребно за достоинствен живот. Во временски период кога синдикалната кошничка надминува 65.000 денери, кога 1/3 од трошоците одат за храна и пијалоци, дополнително тука се други трошоци, школски прибор за децата и така натаму, работниците заслужуваат да имаат достоинствен живот. Sipas Filipçes, parat mund të sigurohen përmes shkurtimit të shpenzimeve buxhetore për udhëtime dhe përfaqësim, me to mund të subvencionohen kontributet që të mos cënohet likuiditeti I biznesit.